RedBlue JD. Iherezo ry'intambara hari igihe kenshi ryagiye rigenwa n'izindi ngufu zitandukanye cyane n'abayirwanye. Hari ubwo rimwe byagenwe n'ibihe bikomeye by'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se amahirwe akava ku ruhande rumwe akerekeza ku rundi. Ikindi cyakomeje kugaragara mu mateka yose naho ikosa ry'umuntu umwe ku giti cye ryagize ingaruka zikomeye kuri bagenzi be, rikagena ndetse n'iherezo ry'intambara. Ibyagaragara nk'intsinzi icyo gihe bigahinduka gutsindwa burundu. Ibi nabyo kenshi byagiye bihuzwa no guhanahana amakuru mu buryo budafututse, gutanga amabwiriza adahwanye n'ibihe nyabyo, kwiyumva cyangwa ubumenyi buke bw'uyoboye abandi. Turagaruka ku makosa yihariye yakozwe n'abayobozi bakuru b'ingabo, amakosa yaganishije bagenzi babo n'ibihugu byabo mu gutsindwa gukomeye. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. The charge of the Light Brigade. Itegeko ridasubirwaho ryatanzwe hagati mu rugamba risunikira abarwanyi b'Abongereza babarirwa mu 110 mu rupfu rudatandukanye no kwiyahura. Mu buryo bwa politike muri ibyo bihe byahaye igisirikare cy'Abongereza isura y'ingabo zigereranywa n'intare ziyobowe n'indogobe. Abasirikare b'indashyikirwa n'umurava utagabanije bagendera ku mabwiriza ahubukiwe atatekerejweho kandi atangwa n'abateye nk'abasazi. Byatumye igisirikare cy'Abongereza gifatwa nk'ikigizwe n'ingabo zihambaye ariko kikananirwa kugera ku ntego n'intsinzi biturutse kuko abayobozi bakuru b'ingabo baratoranwaga mu miryango y'abakire n'abanyapolitike bakayobora ingabo ariko nta bunararibonye bafite mu ntambara. Ni isura igisirikare cy'Abongereza cyagumanye kugeza mu ntambara ya mbere y'isi. Mu kwezi kwa 10 mu 1854 ingabo z'Abongereza zishoye mu rugamba n'Abarusiya, zitangira ibikorwa byo kuzunguruka icyambu n'ingoro z'imitamenwa bya Sevastopol na Crimea. Ni mu bihe ubwami bw'abami bw'Abaturk Ottoman bwageraga ku ndunduro burimo bugwa. Uku gusenyuka k'ubwami bw'Abaturk Ottoman Tsari w'Abarusiya yabibonyemo uburyo bwiza bwo kwagura Uburusiya mu majyepfo ku nyanja ya Mediterania, akambura Abaturk ubundi butaka kugera ku nkengero z'inyanja yirabura. Byamushobokera akigarurira na Constantinople yari umujyi w'igitangaza muri ibyo bihe. Uku kwaguka k'Uburusiya no kwigarurira ubutaka bugari n'inkengero z'inyanja byateye ubwoba Abongereza n'Abafaransa, bahitamo kohereza ingabo ngo zifashe Abaturk bari ku ruhande rwabo muri ibyo bihe. Ahubwo aba nabo biyemeza kwambura Abarusiya icyambu gikomeye bari bafite ku nyanja yirabura. Abongereza n'Abafaransa bohereje ingabo zibarirwa mu 600 muri Crimea, bazunguruka umujyi wa Sevastopol, bahashinga imyobo miremire yo kurwaniramo kimwe n'imbunda ziremereye zose bashoboraga gutunga muri ibyo bihe. Bahise batangira gusuka amatoni menshi y'ibisasu kuri iki cyambu. Nyamara Abarusiya bari bazungurutswe n'Abongereza, Abafaransa n'Abaturk baturuka ku kindi cyambu cyari hafi cya Balaklava. Abari bo bagaba ibitero bwa mbere bagambiriye kwikura muri uwo mutego. Abarusiya babashije kuhikura bari bo bagenzura imisozi yari ikikije ibi bice. Bigaruriye ibibunda byinshi n'ibirindira Abongereza nabo bari bafatanije bari bashinze. Ku ruhande rw'Abongereza, Commander Lord Raglan yarakajwe n'imbunda z'Abarusiya bari bamaze gufata bazitundira mu birindiro byabo, asaba ingabo ze ko zibatangira izo ntwaro ntibazijyane. N'amabwiriza Lord Raglan yahaye Light Cavalry, itsinda ry'ingabo zitwaje intwaro zoroheje zirwanira ku migongo y'amafarashi. Kwihuta kuri itsinda ry'ingabo zagombaga gukurikira Abarusiya bikoreye ibice by'ibibunda biremereye cyane, bigatuma bagenda buhoro. Mu buryo bwumvikana aba bari mu mwanya mwiza koko wo gutangira Abarusiya ntibabatwara intwaro zabo. Nubwo byumvikanaga neza nk'igitekerezo gishoboka mu buryo bwo kugishyira mu bikorwa, ni itegeko yahaye ingabo ze mu buryo budasobanutse ku buryo ryari rigiye gukururira ingabo z'Abongereza mu byago bikomeye. Lord Raglan yari mu birindiro bye ahantu ashobora kubona neza aho imbunda ziremereye bari bambuwe n'Abarusiya zari zirunze. Nyamara iri tsinda Light Brigade bo bari mu kibaya aho batabasha kubona ibibera ku misozi Abarusiya bari barunzeho ibyo bitwaro babambuye. Lord Raglan yabahaye amabwiriza yo kwihutira kugaba ibitero bikurikirana Abarusiya bagateshwa intwaro bari bamaze kubambura. Ariko mu ruhererekane rw'imisozi yari ibakikije ntiyigeze abereka neza aho bagana, yabasunikiye kunyarutsa amafarashi bakabakurikira gusa. Uwari uyoboye Light Brigade yoherereje intumwa Lord Raglan ngo abarangire neza aho bagaba igitero. Uyu nawe abikora batungira urutoki mu cyerekezo cy'umusozi muremure wari imbere ye.
adatanze ibisobanuro birambuye. Icyerekezo yaberetse nicyo cyari ingabo z'Abarusiya zashinze ibirindiro by'imitamenwa ari nabyo byabafashije kwihagararaho no kwikura muri uyu mutego wo kuzungurukwa n'Abongereza. Iri tsinda Light Brigade abarwanyi 670 n'imbunda nto ku migongo y'ifarashi kugaba ibitero kuri ibi birindiro by'Abarusiya kwari ukwiyahura mu buryo bwose bwashoboka. Ntibashoboraga kwanga kugaba iki gitero. Aba bahagurukije amafarashi yabo banyanyagira mu kibaya berekeza ku birindiro by'Abarusiya metero ku yindi. Bahuranijwe n'ibisasu biremereye begere ibirindiro by'Abarusiya, ariko abasigaye muri bo bahitamo gusubira inyuma. Umwe mu bayobozi bakuru b'Abarusiya yarebye uburyo bishoye kuri ibi birindiro, avuga ko nta kabuza aba barwanyi b'Abongereza ngo bari basinze kuko nta ufite ubwenge buzima wari no kubitekerezaho. Ubu bwiyahuzi Light Brigade yishoyemo bwamaze iminota 20 gusa. 161 muri bo barakomeretse, 110 baricwa. Abasigaye muri iri tsinda bose bagize intwari z'Abongereza kuko ngo barokotse iki gitero cyagabwe ku gahato ka Lord Raglan wari ubayoboye. Umujinya no kugambirira kubuza Abarusiya kumutwara intwaro ukamusunikira mu ikosa ryashoye abo yarayoboye mu bwiyahuzi n'urupfu rweruye. Ni inkuru yavuzweho cyane inagarukaho mu nyigisho za gisirikare, ariko abasigaye muri iri tsinda batangije ingingo ikomeye yo gusaba ko abayobozi bakuru b'ingabo z'Abongereza bakwiye kujya baturuka mu bazwiho ubuhanga buhambaye mu ntambara hatagendewe ku miryango yabo n'ubukire bamamayeho. The Charge of the Light Brigade ni igitero cyabaye umugani n'urugero rukomeye mu mateka y'intambara mu isi, mu gihe uyoboye abandi aranzwe n'ikosa yakwita ko ari rito ariko rikaba ryasunikira abayoboye mu rupfu no gutsindwa mu buryo budasubirwaho. The Battle of Teutoburg Forest. Mu myaka isaga 2000 yashize, birashoboka neza ko amakosa yafatwa nk'ayoroheje mu mitegurire y'intambara ari imwe mu mpamvu zikomeye zasunikiye ubwami bw'abami bw'Abaromani mu bitero bihambaye byagejeje ku ndunduro y'ubuhangange bwabo no kugwa. Mu ishyamba ry'inzitane mu majyaruguru y'Ubudage, ingabo z'Abaromani zatikiriye muri kimwe mu bico bihambaye kurusha ibindi byabayeho mu ntambara z'isi. Ababarirwa mu 35 bose bicirwa muri iri shyamba. Abandi batawe muri yombi bicwa nk'ibitambo ku mana z'Abadage ba kera mu bice by'ubwami bw'Abagermanike. Ibi byabaye kandi mu bihe ubuhangange bw'Abaromani bwari mu bushorishori bwabwo, bararangije kwigarurira ibice binini by'Uburayi n'Uburasirazuba bwo hagati. Nicyo gihe Abaromani bari mu bihe byo kwaguka kugari k'ubwami bwabo, bakora ikosa rimwe ryo kwambuka uruzi Rhine no gukandagira ku butaka bw'amoko y'Abadage. General Publius Quinctilius Varus yaherekeje ayoboye legion eshatu z'ingabo z'Abaromani. Aba bari bafite ubutumwa bwo kurwanya amoko y'Abadage yari yigumuye muri iki gice cyari kimaze komekwa ku bwami bw'Abaromani. General Varus yari yiyizeye na morali y'Abaromani iri hejuru cyane. Bari bamaze iminsi barwanya Abadage intsinzi ku yindi, ntibigeze bakeka na gato ko hari ibyago byari bibategereje muri ibi bice. Ni ibyago Abaromani bari bagiye gushorwamo n'umujyanama bwite wa General Varus. Umujyanama ubundi wari wabafashije mu ntsinzi zabanje. Byari umuco ku Baromani bajyanaga bunyago abana bo mu miryango ikomeye mu moko y'abandi batsindaga, bakaberekeza i Roma aho bahabwaga inyigisho zishingiye ku mico n'imyemerere by'Abaromani. Iyi politike ngo bumvaga ko izabafasha kuko aba barakuraga bakigisha bene wabo kwitwara nk'Abaromani. Ibi bigatanga amahoro mu bwami bwabo no kwigumura bigashyirwa ku kigero gito. Muri aba Baromani harimo umugabo Arminius cyangwa Herman, nawe yari umwe mu basore bato bajyanywe bunyago i Roma nyuma yo gutsindwa kwa basi. Uyu ntiyari yarigeze na rimwe yibagirwa ibyo Abaromani bakoreye bene wabo. Yoherejwe nawe mu bice yakomokagamo mu majyaruguru y'Ubudage nk'umujyanama wihariye wa General Varus. Agezeyo mu ibanga rikomeye atangira kugambana na bene wabo, ashinga imitwe y'inyeshyamba yahurijemo amoko atatu ataravugaga rumwe mu Budage. Arminius wagiraga inama General Varus yamubeshye ko izi nyeshyamba ntacyo zishoboye, ko twari udutsiko duto tw'abarwanyi barimo bagerageza kwigumbura ku butegetsi bw'Abaromani. Ashuka General Varus ngo berekeze ingabo z'Abaromani mu ishyamba batari barigeze bakandagiramo na rimwe. Yabashutse ko izi nyeshyamba zari zarashinze inkambi zitorezagamo muri iri shyamba rya Teutoburg. Yarimo aberekeza mu mutego mu gico cyateguwe neza, kugeza aho ariko Abaromani bari bagifite amahirwe yo kwirinda ibi byago. Abandi bayobozi bakuru b'ingabo z'Abaromani bari bararangije kubwira General Varus ko Arminius ari umugambanyi kandi yari magirana amasezerano yihariye n'Abadage, ariko Varus yica amatwi.
Kugeza ubwo nubwo abaromani bari bagifite andi mahirwe yo kwikura muri uyu mutego, General Varus yazindutse abaha amabwiriza bose ngo bihereze inzira berekeze muri iri shyamba. Umwe nyuma y'undi bakora umurongo waramburwa ku birometero byinshi. Ntiyigeze anohereza ababanziriza imbere ngo bamenye neza niba ntababategeye mu nzira. Abageze rwagati mu ishyamba, Arminius ava ku murongo asanga abarwanyi b'Abadage yari yarangije kugambana nabo. Mu gihe abasirikare b'abaromani barimo banyura mu nzira z'ibyondo n'ubunyerere rwagati mu ishyamba, abarwanyi b'Abadage babituyeho mu rubura rw'amacumu n'imyambi. Mbere yo kubatsembesha inkota, Arminius yari azi neza ibijyanye n'intambara z'abaromani ku buryo ibitero byihuse yabyerekeje ku mirongo ijegajega kurusha ahandi. Abaromani babuze aho berekeza mbere yo gusobanukirwa nuko bari bamaze kugwa mu gico kigambiriye kubarimburira rimwe. General Varus yasanze nta kundi yabigenza, kimwe n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo z'abaromani baraha biyahura mu nkota zabo bashinze ku butaka bapfiraho bose. Bake mu baromani barokotse iki gico nabo bagiye bicwa umwe ku wundi. Abahivanye n'imbarwa bajyanye amakuru i Roma, kwanga kumva amakuru yahawe ku bugambanyi bwa Arminius no gukurikira ibyo yamubeshye nk'impumyi byarimbuye 35,000 by'ingabo ze. Roma bakorwa n'isoni bajya mu cyunamo cyarambye, bagira indahiro amoko y'Abadage kandi birinda kongera kwerekeza muri ibyo bice. Ibi byeretse abandi ko abaromani batari bihangange ku kigero cy'uko badashobora gutsindwa mu ntambara. Ryabaye itangiriro ry'ibindi bitero hirya no hino mu bice bigaruriye kugeza batsinzwe n'ubwami bwabo burasenywa. The Battle of Hattin. Bivugwa kenshi ko umuyobozi mwiza adatana no kumva no gukurikiza inama nziza ahabwa. Nyamara Guy wa Yerusalemu yabirenzeho yigira inama mbi yo gukura ingabo ze mu birindiro birinzwe cyane, azerekeza mu bushyuhe bw'ubutayu. Ingabo ze yazerekeje mu bugi bw'inkota y'umurwanyi Saladin ku itariki ya 4 mu kwa gatandatu mu 1187. Biba intangiriro yo kugwa k'ubwami bwe na Yerusalemu nyirizina mu maboko y'abarwanyi b'Abayisilamu. Nyuma y'urupfu rw'umwami Baldwin wa 4, umuhungu we Baldwin wa 5 niwe wagiye ku ngoma. Hahita haduka imvururu zishingiye ku kumaranira ingoma ku bice bibiri by'imiryango yari ikomeye. Birangira Guy ari ubaye umwami. Uyu ntiyigeze ababarira bamurwanije n'abataremeye kumuyoboka. Ubwami bwa Yerusalemu bwari mu mvururu mu gihe umurwanyi Saladin nawe yari mahuriza hamwe imitwe myinshi cyane y'Abayisilamu ngo basenye ubwami bwa Gikristo bwari bushinze muri Yerusalemu. Saladin yarazi neza ko ubwami bwa Yerusalemu bukomoka ku barwanyi b'Abakristo butajegajegaga. Ahitamo kubanza kumvikana nabo bashyira umukono ku masezerano y'amahoro, ariko abikora mu buryo bwo kugira ngo abanze yitegura intambara neza. Ubu bwami bw'abarwanyi b'Abakristo bwashinzwe Yerusalemu nabo bari bazi neza ko amahoro no kubana n'Abayisilamu bahasanze ari byo byari kubaha ituze. Nyamara abandi banyaburayi b'abarwanyi baje muri izo ntambara nk'igikomangoma Renaud de Châtillon wakandagiye Yerusalemu mu ntambara ya kabiri y'Abakristo kuri uyu murwa. Ibyo kubana n'Abayisilamu mu mahoro ntabwo yabikozwaga. Mu 1187 Renaud de Châtillon yasenye amasezerano y'amahoro bari bafitanye n'Abayisilamu, agaba ibitero ku bacuruzi b'Abarabu. Abarwanyi b'Abarabu bari hafi ya Yerusalemu ntabwo babyihoreye, bagombaga guhora. Saladin yatangije intambara, ahuriza hamwe abarwanyi 30,000, akora amayeri yose ashoboka yo kubavana mu birindiro bya Yerusalemu. Saladin yabanje kugaba ibitero mu nkengero za Tiberia muri Galileya, yigarurira ibi bice afata ingoro y'undi mujenerali Raymond. Ariko uyu mujenerali atitaye ku kuba ahari haranafatiye umugore we, agira umwami Guy inama yo kudakura ingabo zabo mu birindiro bashinze kuko yabonaga neza ko ari umutego Saladin arimo kubatega. Umwami Guy yaragifitiye Raymond umujinya kuko yigeze kuba ku ruhande rw'abatarashatse ko yima ingoma. Yakomeje kubona ko nta nama nziza yamugira, yahisemo gukora ikinyuranyo cy'ibyo Raymond yamusabye gukora. Umwami Guy yumvise inama zihubukiwe za Renaud de Châtillon warugambiriye kurwana gusa, ahitamo gukura ingabo ze mu birindiro bya Yerusalemu. Ahasiga bake cyane abo gucunga umutekano gusa, yerekeza mu butayu mu ntambara na Saladin. Ingabo ze zanyuze ahantu harehare hataba amazi mu butayu rwagati. Benshi muri bo bicwa n'umunaniro n'inyota, berekeza hari isoko imwe yonyine muri ubu butayu. Bahageze basanga ariho Saladin yabatangiriye. Ikosa rikomeye nanone umwami Guy yahakoreye nuko akimara kubona ko batangiriwe n'ingabo za Saladin, yahisemo gusaba ingabo ze gushinga ibirindiro ku musozi wa Hattin mu ijoro aho kurwana ngo bashakire inzira aho.
aba bacitse intege iryo joro ryose naryo barimara bafite inzara n'inyota bikomeye. Bwagiye gucya basanga mu gitondo cya kare abarwanyi ba Saladin babazungurutse, ababishatsemo imbaraga zo kurwana ngo bikure muri uyu mutego, ariko bibe by'ubusa. Benshi muri aba ibihumbi 20 bahasize ubuzima, abandi bajyanwa bunyago. Umwami Guy kimwe n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo babashije kuhikura basubira i Yerusalemu, ariko bakigerayo Renaud de Châtillon watumye amasezerano y'amahoro ahindurwa imfabusa yaciwe umutwe. Muri iyi ntambara yari itangijwe, imijyi myinshi n'ingoro z'aba barwanyi b'abakristo zasigayemo ubusa, bose bahurira mu ntambara imwe. Mu byumweru bike imirwi igera muri 52 yari imaze kugwa mu maboko ya Saladin na Yerusalemu bwaho harimo. Ibi byabaye intandaro y'intambara ya gatatu y'abakristo kuri Yerusalemu ngo ikurwe mu maboko y'abarwanyi b'abayisilamu. Mu myaka 2 gusa yakurikiyeho, abami bo mu Burayi bongeye guhurira hamwe bahuza ingabo ngo bigarurire nanone uyu murwa wagizwe icyicaro gikuru cy'ubukristo bwari mu bihe byabwo by'ubuhanganye ubutegetsi bwari bwishingikirije mu isi. The Battle of Krensbash. Mu 1788 impaka nto cyane zatewe n'inzoga zateje imirwano ikomeye mu itsinda ry'ingabo z'abanya-Autriche benda kumarana mu ijoro ry'isindwe no gucanganikirwa gukomeye. Umwe muri bo nawe wari wasinze nka bagenzi be yikanze ibicucu bya bagenzi be, abifata nk'abanzi babasatira, amisha urufaya rw'amasasu mu bicucu bya bagenzi be n'abimbunda bazikoraho, bahigana n'ibicucu byabo. Bigera ubwo buri wese yatangiye kwikanga mugenzi we cyangwa se igicucu cye, buri wese akarasa kimwegereye. Bararasanye kugeza babarirwa mu 1000 bamaranye. Abanya-Autriche bari kumwe n'Abarusiya mu rugamba bashyize hamwe ngo batangire ubwami bw'Abaturk Ottoman. Ingabo z'Abanya-Autriche zibarirwa mu 100 zari zikambitse mu mujyi wa Krensbash ubarizwa muri Rumania. Biteguraga kugaba ibitero byabo. Bamwe muri bo boherezwa imbere ngo bajye gutataho bagenzi babo bagomba guca. Ntibagira abanzi babona, ariko bahura n'abacuruzi b'inzoga batangira kwinywera, barasakuza bajya impaka nyinshi. Irindi tsinda ry'ingabo zabo riza inyuma yabo rije kureba impamvu y'uru rusaku. Aba baje bwa kabiri basabye babasanze ku nzoga yabo, abandi barayibima. Ibitutsi n'igipfunsi bajya mu mitsi. Umwe muri bo yarashe mugenzi wabo arakomereka, nawe avuza induru. Abasigaye inyuma mu ngabo z'Abanya-Autriche basubiye inyuma biruka bibwira ko Abaturke babagezemo. Ubwoba bwarabatashye, bihutira kwitegura imirwano kandi bwari bwije. Ibi byaje kuba bibi kuko icyo gihe n'igisirikare cy'Abanya-Autriche cyari kigizwe n'ingabo zivuga indimi zitandukanye zaturutse mu bice bitandukanye cyane. Amatsinda amwe muri aba basirikare cyane cyane abumvikanaga ku ndimi bagiye hamwe barasabura igicucu na buri wese ubegereye. Bari bazi ko bari kurwana n'Abaturke, nyamara ni bagenzi babo barimo barasa. Bararwanye karahava. Bukeye mu bihumbi by'abishwe basanze nta musirikare n'umwe w'Umuturke uri mu bishwe, bose bari igisirikare kimwe. Nyuma y'ibisi 2 gusa n'ubundi ariko ingabo z'Abaturke zakandagiye muri Krensbash, n'ubundi zirimbura ingabo z'Abanya-Autriche zari zikiri mu kwibaza ibyababayeho. Napoleon invades Russia. Mu 1812 umwami w'abami w'Abafaransa Napoleon Bonaparte wamenyekanye nk'umwe mu bamenye gukora intambara kurusha abandi mu isi, yahurije hamwe abasirikari 680 ngo bajye kwigarurira Uburusiya. Icyarimwe agafungira n'Abongereza mu birwa byabo, agahombya n'ubukungu bwabo. Niyo migambi yari afite ngo Uburayi bwose bujye munsi y'ububasha bw'Abafaransa. Nyuma y'intsinzi zitabarika mu ntambara yari yararwanye, Napoleon yari yiyizeye bidasanzwe, akemeza ko mu byumweru bitagera ku kwezi kumwe gusa azaba yarangije kwigarurira Uburusiya. Ibi byamusunikiye mu makosa n'inzozi zidashoboka. Birangira 1/2 cy'ingabo yohereje mu Burusiya bose bahasize ubuzima, hafi kuhashirira no gusenyuka burundu kw'igisirikare cyose cyajyanye inzozi zo kwigarurira ubutaka bw'Abarusiya. Napoleon n'ingabo ze bakigera mu Burusiya, intsinzi ku yindi aho banyuze hose byatumye atabona ko Abarusiya bakinnye politike ya scorched earth, bagatwika umujyi wose n'ibintu byose ngo ingabo ze zizabura ibyo zirya kandi zikomeze kwinjira hagati mu Burusiya aho ikirere cyarimo gihinduka vuba vuba
kizanye amasimbi y'ubutita bizabasanga aho badashobora kubona aho bikinga cyangwa se ngo bagire icyo babona cyo kurya. Mu 1812 Napoleon yari umuyobozi w'ingabo umenyereye insinzi. Yageze aho yizera neza ko ayihorana nta kabuza. Amayeri akomeye ku rugamba no gutekereza gusumba kure cyane abo yarwanye nabo byamufashije gushyira munsi y'ibendera ry'Abafaransa umubare utari muto w'ingabo z'abandi bami yagabyeho ibitero mu Burayi. Abongereza bonyine nibo bamubanye ibamba. Ibi byaturutse ku gisirikare gihambaye bari bafite kirwanira mu nyanja. Napoleon abonye abongereza bihagazeho yabagabyeho intambara ishingiye ku by'ubukungu n'ubucuruzi ku buryo nta muntu n'umwe usohoka cyangwa se ngo yinjire mu birwa by'Abongereza. Ni ikiswe Continental System. Ibindi bihugu nabyo birabyemera kuko batari kumukira. Abongereza bafungiranwa iwabo. Mu 1810 Tsar w'Uburusiya yahisemo kwitangiriza ubucuruzi n'Abongereza kuko yasangaga ibingibi birimo no kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'Abarusiya. Ibi byonyine byo kuba Abarusiya barahisemo kurenga kuri Continental System nibyo byakuriye umujinya wa Napoleon. Atangiza imigambi yo gushoza intambara ku Barusiya. Uyu mugambi awushyira mu bikorwa ku itariki ya 24 mu kwa gatandatu mu 1812. Ingabo z'Abafaransa zakomeje intambara y'intambwe ku yindi, ariko Napoleon wakomeza kwizera ko Abarusiya bazageraho bakemera kuganira nawe ndetse bakemera no guhagarika ubucuruzi n'Abongereza nk'uko yabisabaga. Ibi Abarusiya ntibigeze banabiteganya kuko Napoleon yakandagiye no ku murwa mukuru Moscow asanga ibintu byose byaratwitswe, imbeho n'inzara bivana ingabo ze muri uyu mujyi basubira mu bice by'uburasirazuba bw'Uburusiya. Ibyorezo ndetse n'inzara byatumye yibonera n'amaso ye ko ingabo ze zari zatangiye kubaga ndetse no kurya amafarashi zifashishaga mu ntambara. Napoleon yarashobewe areka intambara n'Abarusiya asubirana mu Bufaransa igice kimwe gusa cy'ingabo zari zikibasha kumukurikira. Byavanyeho umugani w'uko adashobora gutsindwa ndetse n'abandi bame mu Burayi batangira kwishyira hamwe baramurwanya kugeza atsinzwe. RedBlue JD. Nyamara Abarusiya bari bazungurutswe n'Abongereza, Abafaransa n'Abaturke baturuka ku kindi cyambo cyari hafi cya Balaklava. Abari bo bagaba ibitero bwa mbere bagambiriye kwikura muri uwo mutego. Abarusiya babashije kuhikura bari bo bagenzura imisozi yari ikikije ibi bice. Bigaruriye ibibunda byinshi n'ibirindira Abongereza nabo bari bafatanije bari bashinze. Ku ruhande rw'Abongereza, Commander Lord Raglan yarakajwe n'imbunda z'Abarusiya bari bamaze gufata bazitundira mu birindiro byabo. Asaba ingabo ze ko zibatangira izo ntwaro ntibazijyane. N'amabwiriza Lord Raglan yahaye Light Cavalry, itsinda ry'ingabo zitwaje intwaro zoroheje zirwanira ku migongo y'amafarashi. Kwihuta kuri itsinda ry'ingabo zagombaga gukurikira Abarusiya bikoreye ibice. RedBlue JD. Iherezo ry'intambara hari igihe kenshi ryagiye rigenwa n'izindi gufu zitandukanye cyane n'abayirwanye. Hari ubwo rimwe byagenwe n'ibihe bikomeye by'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se amahirwe akava ku ruhande rumwe akerekeza ku rundi. Ikindi cyakomeje kugaragara mu mateka yose naho ikosa ry'umuntu umwe ku giti cye ryagize ingaruka zikomeye kuri bagenzi be, rikagena ndetse n'iherezo ry'intambara. Ibyagaragara nk'intsinzi icyo gihe bigahinduka gutsindwa burundu. Ibi nabyo kenshi byagiye bihuzwa no guhanahana amakuru mu buryo budafututse, gutanga amabwiriza adahwanye n'ibihe nyabyo, kwiyumva cyangwa ubumenyi buke bw'uyoboye abandi. Turagaruka ku makosa yihariye yakozwe n'abayobozi bakuru b'ingabo, amakosa yaganishije bagenzi babo n'itangwa n'abateye nk'abasazi. Byatumye igisirikare cy'Abongereza gifatwa nk'ikigizwe n'ingabo zihambaye ariko kikananirwa kugera ku ntego n'intsinzi biturutse ku kuba abayobozi bakuru b'ingabo baratoranwaga mu miryango y'abakire n'abanyapolitike bakayobora ingabo ariko nta bunararibonye bafite mu ntambara. Ni isura igisirikare cy'Abongereza cyagumanye kugeza mu ntambara ya mbere y'isi. Mu kwezi kwa 10 mu 1854 ingabo z'Abongereza zishoye mu rugamba n'Abarusiya, zitangira ibikorwa byo kuzunguruka icyambu n'ingoro z'imitamenwa bya Sevastopol na Crimea. Ni mu bihu bwami bw'abami bw'Abaturk Ottoman bwageraga ku ndunduro burimo bugwa. Uku gusenyuka k'ubwami bw'Abaturk Ottoman, Tsari w'Abarusiya yabibonyemo uburyo bwiza bwo kwagura Uburusiya mu majyepfo ku nyanja ya Mediterania, akambura Abaturk ubundi butaka kugera ku nkengero z'inyanja yirabura. Byamushobokera akigarurira na Constantinople yari umujyi w'igitangaza muri ibyo bihe. Uku kwaguka k'Uburusiya no kwigarurira ubutaka bugari n'inkengero z'inyanja byateye ubwoba Abongereza n'Abafaransa, bahitamo kohereza ingabo ngo zifashe Abaturk bari ku ruhande rwabo muri ibyo bihe. Ahubwo aba nabo biyemeza kwambura Abarusiya icyambu gikomeye bari bafite ku nyanja yirabura.
Abongereza n'Abafaransa bohereje ingabo zibarirwa mu bihumbi 600 muri Crimea, bazunguruka umujyi wa Sevastopol, bahashinga imyobo miremire yo kurwaniramo kimwe n'imbunda ziremereye zose bashoboraga gutunga muri ibyo bihe. Bahise batangira gusuka amatoni menshi y'ibisasu kuri iki cyambu. Ibihugu byabo mu gutsindwa gukomeye. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ugikurikira ku Isango Star, ukagigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. The charge of the Light Brigade. Itegeko ridasubirwaho ryatanzwe hagati mu rugamba risunikira abarwanyi b'Abongereza babarirwa mu 110 mu rupfu rudatandukanye no kwiyahura. Mu buryo bwa politike muri ibyo bihe byahaye igisirikare cy'Abongereza isura y'ingabo zigereranywa n'intare ziyobowe n'indogobe. Abasirikare b'indashyikirwa n'umurava utagabanije bagendera ku mabwiriza ahubukiwe atatekerejweho